Inibingelela kuphi na kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our photo hlezo sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Kulesisimo esikhona ukuthi phela ngoba sifana bengavele mina ngithi mfowethu kube kuthiwa bengabiza umfowethu nabathile abaqhamuka kuhlangothi nabathile abaqhamuka kuhlangothi sibe nomhlangano wethu njengezingane zesende lodwa isizulu-ke lese ngisikhulumayo akekho umuntu ozoloku engihlifizelela ukuthi ngishibekelani ngale ndlela mangithi njengezingane zesende lodwa sibeke eceleni abantu ngoba iningi liyabona ukubeka so ukube kuthiwa mina benzobiza bezovele ngithi umfowethu ahlangane whether indlu yakwakhangela noma indlu eqhamuka umntwana osimakayo uhlale phansi sisobabili sibonisane sibe nezivumelwano eziba khona ngoba lapha is not about indlu yasendlunkulu kuphela but it's about isizwe njengoba abantu bengaka amabutho engakho baba bemeza amakhosi edebe yonke into it's about isizwe it's not about 56 million lokuphumayo kusho uhulumeni of which is sent in our 56 million mawubuka indleko ebhekene nendlunkulu emva kwalokho njengoba isilo sinephamela bese sihlala phansi nomfowethu ngoba kunje babekeceleni abantu babekeceleni yonke ngoba abanye bafuna ukucebisa bona mase babekeceleni bese sihlala phansi ngokubonisana elethe olona ozobe ethe mfowethu ngiyadedela ukuqhubeka ebese beke isinqumo ukuthi mfowethu isivumelana ngaso lesi nalesi bese qala phansi ke evula amathuba emisebenzi kwakhiwa amabhizinisi within iKZN noma ikakhulukazi nje kwazi ukubona kube khona izinto ezinhle ezenziwe noma ikhampani thizeni eqhamuka ngaphansi kwengonyama so yiyo into engishoyo mina ukuthi lezi inkantolo lezi lapha izosimoshela imali ziphinde zisimoshela isikhathi ngento engenasidingo engabe indlenkulu ihlala phansi ilungise lento kwedlule kulento siqhubeke siphile ngendlela ebesiphila ngayo yilokho nje bengifisa ukusho mina engikubona mina ngombono wami kuzoba right ngoba lento ezokwenziwa la enkantolo inkantolo akaze iphume nesolution right ufuna ngabe bona bahlala phansi balungise njengomndeni ngoba umndeni ayingena makuthiwe umndeni ayingena ngempela futhi yilokho mhlonishwa bengifisa ukusho masingabuza nje kafushane ukuthi ngabe osopolitiki ngabe sekuyiyona ndlela lokuthi uthathe ingoma yamatrust wena cha osopolitiki sebengenile nje phakathi bathe shi lokho ngesikufihli sebengene njengoba sebengenile kunzima ngoba bazothatha abamthathayo abe ngakubo bamcontrole bamtshela ukuthi akushintsheke lokho nalokho kunama hectares akhona angaze mangaka engone amatrust and one mistake abasopolitiki bazowathatha kuningi abangakuthatha befuna ukucontrola bona ekubeni nale mali abayikhiphayo bekhiphela ingonyama encane ngisho bekuthiwa kukhishwa 150 million ngokwedingo nangezinto ezenziwayo zincane engakuthandazela mina ukuthi isile soba khona asilwele ukuthi sona uqobo sibe namakhampani waso sona uqobo kube nabantu abaqashiwe abasebenza ngaphansi kwaso kuvulwe ngisho indawo yenkukhu lapha kukhuliswe inkukhu kuqasha abantu basebenza kuvulwe ngisho amadele lapha kufakwe inkomo zifuye inkomo zizalane benqaba kuthiwe lapha abantu abaqashwe isile abangaphansi kwesile yona into ofuna benze leyo kulwa lapha lokuliwa kubalwa kubanga 60 salento yeah ngiyabonga bafowethu hayi bonke ukhulume kahle yabona yalungisa kizwa wena Yalunga